Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilom ki khubor bamta kasni. Ka artarik unai wing gari kasni kan mawi ki minsim balaklat no na ka prathai ka All Souls Days. Kanyam gathaling kala rakhi karpangi kani kasni ha jilan yamba ya kasni kan mawi ki minsim balaklat ki pad ublay kilale duwai haringkat ki sintiu ki skon bat umambati baki kantha ha ulum jingtem ba kantang shnat niam lat umkra Mary Our Help Christian. Da ki phaw hajar ngut ki pad ublay kilakan mawi ki minsim balaklat no na ka perthai na mar kilale ya kaman ublay kasur na ki pad ublay ha ka ken mawi ki minsim balalit no shwa yangi. Archbishop Victor Lingdo ulalong ukongsan ban pinbenta ya ka jingkanya ki minsim balaklat haringkat ki Lingdo soblay ka jilan yamba Shillong. Archbishop Victor Lingdo habas neng bakraw yaki ha ka jingkanya mas halum kentang shnat niam lat umkra ulaweri ki pat ublay unai wing ude ubnai ban ken mau buram kerpang ya baro ki minsim jang ki blaklat no bat ka artrik jang unai wing latip kum kasngi ken mau buram ya ki minsim ki blaklat no da ka jingker khu bat jingduai kerpang ka bala pelong ha ulum jingtem ka bade ka dak jang ka jing imbriu ban poisha ka domen ya thu archbishop Kendiat ulum jingtap ba kentang kenyam balang kathaling ya kabala thiet nadu usnem syajar praspa khandai psan ya kabala thiet daki fadar Salvatorian. Ulum kentang kesnat niam laj umkra Mary Help Christian ubdai ulum jingtap baningkong hagadong syati lami ngi kari India. Bad hauni ulum natep ya bungut ki pat Kristan Katolik ki belaklan. Menta ke jingker khu bat jingbu sentiu halum kentang shnat niam laj umkra kalong chispa arpu prasnem hadu menta. Laling semat. Oh, buku anan 41.
da bom chuko len bau trai chani o Jesu Christ namado ken berwei di ubra priang ke chimia kana marpalai ni barona ke chimia mau ken berwei di ubra chiet bania kana bamangi baronin em tu nam habe bakunta rengkat pati kinun wai jongki aniel ni roye mengi benar da kecingkumen da kabani yai wai Gospel Yohanes Kadway Al-Husan Prabangeti Garo Jipune Benenkong Prophet Isaiah Mulakren Hani Mulai
ba o play ko sa penkre kajing kuai na gabanta ki bri holom kentan how ni ulum kentan asam dan shu kajing yam anam dan shu kajing yam nama utrai banyak lunoi kumat nakikmat baro ulum kentan uthau ya kayim chu play ulum kentan uthau ya kata jaga kaba mangi baro anut banpoi abakot kajing jomi hangni asla percaya daya kani kencuk kanorin mau Paulus penkenal yang ini nagabaon ko para ngitiap paladam penprano ay nakaying dara manisyon ifayo ay kaying no play kabane junam happening kaying kabom nishinathaw dekikti gumtay John Bergor hakajing smushnay Kashikima jom Paulus kinong Korinsan wing pandreo Gumta gani kamas pakuat itwai begini balot biar dia ada ulum kentang jom kapalan kin poisuk shaulum kentang banyak kawai lang menublay hayeng jemu si junam kawai kapati kena kalong kajing sa kebaci junam jungi kadai happening nama balang ni baro habang layo baptisma long bagi salet happening Iwan ini nama bahasa cumi utara cumi cisukres dakabor kecil dan cumi sibukor meai ciem mekan kuat sepertan yaki bawa memang sange banun haladi laupan nang beradu bami cina besar pesmi on terwai punya kreator syaka kerten cumi nama kata putra ini Bada usul bersihin, mensuruh bawa penkuat yang kini kecintaan, kibang bandra, wan penkentang yaki. Bagi pelalong, kamek batas nam, jauh buat cumi, putra cumi uci sukres. Walaupun ini bang permintaan kini kecimaya, nama muhi kami, balai tino ayu, ulasyam yauku, dakabai mu yabi. Radwai kepu baktia, mai lagi senran won, tersim, batukan mekani baro, nama kini kalon kamercuna, ya kapanai ti, na kapenta chauti. Kacimaya chon kacimye ya kani kecil punya kapak kuat